Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan analapdan ni Annalyn ti riknana, kat inaklon na kan ni Alfred, ti pudno amarikriknana para iti baro. Iti sabali abangir, nadlaw ni Jonah ti sabali at tigtignay ni Annalyn. Isu a plano na, akasarita ti gayem na. Iti maysang aldaw, napan ni Annalyn iti balay da Jonah, tapno kasarita na ti gayem na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. Nukas na, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Apay nga gamuti dayarik. Iyag mo kanyak day ta. Anya ti kayat asawan da ito'y Annalyn. Nukasta. Nabasam ti dayarik. Juan, kat naglatak anigayam Alfred anobyok ti first love mo. Apay asan mo ngayong bagbaga? Anya ti planom? Pagayayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka kasta. Katjak ingagaraan ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanan na ko, ma. Kinapudno na. Daytoy aba nagti umay ko ibagakan ka. Kaputa dyan kun kayat nga ilimat kan ka ti amin. Anya, tanya ko matinam na maam amarik na kita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Ngamawan plano ka mang riribok. Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapoy iti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus-uya. Kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man na saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kayat amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya. Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apay nagbutang nga kamang ibagakan ka iti may papan iti daytoy abanang. Diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka na. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amo yu gayaman. Namdiyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Nasyak pa yan ti ayan ti bidot. Kasta ka di Alfred. Saan akasta ti kayat ko asawan? Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Diyak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu amis mo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamo lang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamot ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y. Panunutam dagiti imbaganakan ka. Di nakanumat ingagara. Isong awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawat ako na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na friend. Baliwan tayon to lang ti agsasarita, inton agkalman ti riknan. Wen ngagpeso, Jonah. Awan na sayat ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dayto yan ti pagbutbut nga. Napasama kan. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit ang naklaat-laang. Gapo itinamuan na. Agbaaw tumutlaang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko tama pakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Namamo ti Diyos. Diyak gagara ti kastoy anapasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumutlaang ti amin. Nasaya at atao dagiti gagayam mo.
Isu apat tiyek ang maawatan da kan tumat laeng. Che, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idin to ta imisam ita nakita na ka. Amo kapakitang tao lang, Dayjay. Ngam kinapudno na, traidoran nakto kat agawan na tinobyo. Anya? Jonah, saan mo't siguro nga ramidan ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di, mapantay ti ayan na. Makisarita takan kwa na. Diya kayat, si kanti mapanno kayat mo. Ay, naglukon. Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika, pangaasim, John. Kasaritan ako ma. Di na kumat kumaguraan itibanag asaan kumat ngay naramin. Anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidorak? Gaputadyak maaramid da ita. Gaputag pagayam ta. Boston, jak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano kumanapod no kaagayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Ulit tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabasulak man, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngamday lang ti may bagag. Iti ka ano man, saan ka, Trinaitor? Maramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan kong imbagbagakan ka. Gapoy tilimad a panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko day taabanag. Katap no agsardang kan nga agpampanunot iti madi kanyak. Aramid ako na niya tirumba. Sige, agpakada akon. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanyak. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naklaang ti puso. Nga maasya nakunay kan ka, Annalyn. Mabutangat nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka nasayaat ka at tao. Sigurado ka ka di iti dayta desisyon mo, Annalyn? Wan, Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalin tumatan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak manenday ta. No saan na kon ang makit-kita. Kat, papanam nga rod itan ngay. Ada ka din umakaram? Planok na agabrod, friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamingpinsan matan amalipatak diriknak para kini Alfred. Una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigon? Sorry, Gemma. Basol ko ti amin. Di mo ko maunay papabasulan ti bagim. Amok asaan mo anagayatan ti kastoy, anapasama. At to'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman nakading ko. Nagadayo man ang titurong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni manang Annalyn? Kinapudno na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan ko na. Nga mabutangak. Ang mga numaibawing kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutom dayta, manang. Awan ka di ti panagtalak mo kan ni Manong Alfred? Dakkel ti panagtalag ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rudan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Ininutag akasarita ni Annalyn. Katsapay la kuma, taag sublin tumatla ang itisigod, tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi ang naragsak? Gapotag paspasyar tamanin. Alfred, Adda ka di parikot. awan.
Kagura na ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo itilimad a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbao tumatlaang day taaguram ken kuana. Patsyam ko mati bagbagana. Gaputa siyak amis mo. Kat jak narik na nga da sa bali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat inggagara ti amin. Juan, Alfred, katsapay la ko ma. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalaman tayo. Patsak ang mapasamak to dayta. Kat dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanyak, gaputa ay ayatin ka unay. Kat di kanto isukat, iti uray manupay nga Annalyn. Mamati akit idayta, Alfred. Ay ayatan ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgaya man ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kan, Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputamok asangitan nakmanan. Saan ka din nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok amaragsakan day jay. No saan nakton amakitkita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka kumamanglip-lipat ha, Annalyn? Saan to apulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayim ko. Kat idaw-dawat ko. Asapay lang ko ma. Tadumtang tumat lang ang tipanawan ang apakawanak ni Jonah. Asino tikit kita mi ti Deja abanda, Jonah? Di mat table ni Annalyn Dayjay? Apaya sa bali mo ton tinakatugaw? Saan ka di asimrek itangal daw? Kwa, Jonah. Diya ko nadakdakamat ken ka. Ngam nag-resign na ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, adda ka di matlaang patag ni Annalyn kan ka? Gemma, nasakitanak laang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta? Analipata kong tisigod apa nagpapagayam tayo. Lukas ta. Saan mon akagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak. Gaputa di man la nagpakadamot kanyak. No kayat mo, mapantay dya balayda. Sarungkaran ta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan. Sigurado ka kadi, akabaalamon asangon ni Annalyn, Jonah? Wen Alfred, diyak kayat amapan iti abroad, asaan kami pa'y amakapagsarita. Sige nga rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iti balayda inton bigat. Wen Alfred, kinapudno na, kailiw kumuton ti sigod alinangan tayo nga agpapagayam. Agim-impaki ka madgaya mon, Annalyn. Di mo't inton umay abulan pa'y laang ti flight mo. Nasaysaya atin tinasapsapa manang. Amangan no adadyak maisagana. Ken maisa, nalipatam ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Huwag nagpaiso Ay, Oh, apay ngagsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan. talaga mo't ano mabalbalin? Katjak kayat nga umadayo ka. Nang runa, kat adamot na talgad apang gadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapal nga umadayo ka pa'y laang. Manang, amumot ti makagapo saan ka di. Sapay la kumata maawatan na. Di ka madanagan. Dwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong aktumat siguron iti umdas apag negosyo. Hala sapay la kumangarod, tanasaya at agasat ti sang bayam ijay. Kanayon mo akid dawon ti panarabay ti apo, inton addakan ijay. Uwan manang, kat agyaman ak unay iti panang supsuportamlat na kanyak akanayon. Lapsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kung dita silid apagababangak. Sige lang, pare. Apay pare. Madi ka diti Rignam? Naggasat ka, pare. Taado ti mangipatpatagkan ka. Ngam siya ka. Awan. Ne,
Apay anak ko namday ta. Amo kon ti amin, pare. Amo kon. No apay as anak anayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray siyak. Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta. Maawatak mo't kindi, pare. Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inaklon na ti ayat ko. Ngam gayam. Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. Pare, jakmat kindi kagura. Gabutan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw ing tirik na kanyak. Ngam tirigat na. Saan akas ta tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. At dagiti bambanag aditay maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay la kuma. Tamasarakan tumot ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Ang mga nuda kayon tumat lang kini Annalyn ti agkagasat iti udi na. Diyakon mang namnama itinayta. Basta siya ka. Tarigagay ko tinasaya at agasat para kanyak. Kan kastamot tan, apara kan ni Annalyn. Manang Jonah, Oh, Lorraine, ading ko. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamak. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.